twongera tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Badeste Taiga Official. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka ndetse n'ibigwi ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa yarayikoze nyuma yuko yegukanye UEFA Champions League y'iyi sezo 2025-2026. Iyi kipe ikaba ariyo ya Champions League ya mbere yaritwaye mu mateka yayo. Tugiye kugaruka rero sasa ku bigwi ndetse no ku bijyanye n'iyi kipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni ikipe izwi cyane inamamariza za Visit Rwanda. Reka dutangire tubabwira ku mateka ya UEFA Champions League. UEFA Champions League mbere yatangiye gukinwa mu mwaka w'1955, ikaba imaze imyaka 70 ibayeho, ariko yaje guhindurirwa izina mu mwaka w'1992. Ikaba ihuza amakipe 36 mu makipe agize umugabane w'Uburayi n'andi yagiye ajonjorwa ku yindi migabane imwe n'imwe. UEFA Champions League iyi kipe imaze kwitwara inshuro nyinshi ni ikipe yitwa Real Madrid, imaze gutwara ibikombe 15. Tugiye kugaruka rero sasa ku bigwi ndetse no kuri ikipe ya Paris Saint-Germain yarayitwaye igikombe cyayo cya mbere mu mateka yayo. Mwebwe gusa icyo musabwe ni ukunkurikira kandi mugakora subscribe, abakoresha social media zose yaba umvise no nkuru kuri YouTube bagakora subscribe, ndetse kuri TikTok bagakora follow. Reka tugaruke kuri Paris Saint-Germain mu gihugu cy'ubu. Nshuti bakunzi, reka tugaruke kuri uyu mukino waraye ubaye mu ijoro rya hise isaha y'isa 3 z'ijoro niho match yari imaze gutangira. Abantu bose bari bahanze amaso ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya International de Milano yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. So tugarutse rero ku byaranze uyu mukino nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye hamwe nanjye Badeste Taiga Official. Kuri uyu wa gatandatu isaha y'isa 3 z'ijoro amaso yose y'abakunzi umupira w'amaguru ku isi yarahanze kuri Allianz Arena mu Budage, ko abantu benshi murahazi kuko ni ikipe ya Bayern Munich ikunda kuhakinira, aho gombaga kubera umukino wa nyuma wa UEFA Champions League 2024-2025. Ni umukino wahuje Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa yasezereye Arsenal muri kimwe cya kabiri, naho International de Milano yo mu Butaliyani yasezereye FC Barcelona muri kimwe cya kabiri. Amakipe yombi bwo ajya kuri finale. Umukino tugiye mu kibuga ukuntu match yatangiye nuko wenda yagiye igenda. Umukino watangiye wihuta ku mpande zombi, aho wabonaga kuri ikipe ishaka kugira icyo igeraho hakiri kare. Iminota itagiye cyangwa se itagiye kurenga cyane, ikipe ya Paris Saint-Germain yatangiye gufata irange. Ubundi ku munota wa 12 witwa Joao Neves asunikira umupira Desire Douou, nawe awusunikira Achraf Hakimi, awushyira mu izamu. Igitego cya mbere kiba kiranyoye cyese kirabonetse. Ubwo Paris Saint-Germain icyo gihe yariyoboye umukino ku gitego cyayo kimwe ku busa bw'ikipe yitwa International de Milano. Iyi kipe mu Faransa yakomeje kurusha International de Milano ku buryo bwose bugaragara mu kibuga hagati, ndetse no ku munota wa 24 bidatinze cyane biza kubyara umusaruro. Uwitwa Ousmane Dembélé w'umufaransa ahinda umupira imbere y'izamu, usanga Desire Douou nawe niyatinzamo, ari kuri shot rigenda rinyeganyeza inshundura, maze igitego cya kabiri kiba kiranyoye. Nyuma y'uko International de Milano itsinzwe igitego cya kabiri, yatangiye urugendo rwo kureba uko yakwishyura, ariko ubwugarizi bwa Paris Saint-Germain bwarimo Marquinhos na William Pacho ukabera ibamba Marcos Thuram ndetse na Lautaro Martinez. Match yakomeje kugenda neza rwose. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeza kwitwara neza mu kibuga, ndetse yewe n'ikipe International de Milano igerageza uburyo bwose yakwataka ngo wenda yishyure, ariko bikomeza kubabana agaterera nzamba ka nyina wa nzamba.
match yakomeje, ariko mbere y'uko igice cya mbere kirangira ikipe ya Paris Saint-Germain yashoboraga no kubona ikindi gitego cya gatatu ku ishoti riremereye ryarekuwe na Kvicha Kvaratskhelia, gusa Denzel Dumfries aratabara rishyira muri kona itagize icyo ibyara. Igice cya mbere kiba kirarangiye, half time yarangiye ikipe ya Paris Saint-Germain iri hejuru cyane iyoboye n'ibisego byayo 2-0. Mu gice cya kabiri International de Milano yaje ifite intego zo kureba uko yakwishyura, ndetse n'umutoza wayo Simone Inzaghi akora impinduka ku kibuga hakiri kare, aho havuyemo witwa Benjamin Pavard ndetse na Federico Di Marco, hajyamo Yani Bisek na Nicolas Serewski. Ibi Paris Saint-Germain yabihinduye ubusa ku munota 63, aho witwa Ousmane Dembele yahaye umupira Vitinha nawe awuha Desire Doué atsinda igitego cya gatatu. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeza kuyobora rwose n'ibitego byayo 3-0. yari imaze no kuvuga yuko rwose ibi bigiye kurangira, yuko ikipe igiye gutwara UEFA Champions League ku nshuro yayo ya mbere. Twibutse yuko ikipe ya Paris Saint-Germain n'ikipe yitwa Olympique de Marseille yo mu gihugu cy'Ubufaransa arizo kipe zonyine rukumbi zifite UEFA Champions League. Ni nyuma yuko nyine ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yayegukanaga ku mugoroba, abantu bese twese twarimo duteze rwose amaso ikiza kuvamo. Iyi kipe yo mu Faransa yamamaza Visit Rwanda yakomeje gusuzugura International de Milano, ubundi ku munota wa 73 ibona igitego cya kane gitsinzwe na Kvicha Kvaratskhelia. Uyu bita Kvicha Kvaratskhelia ahawe umupira na Ousmane Dembele, naho ku munota wa 86 witwa Seny Mayuru winjiye mu kibuga asimbuye witwa yagiyemo asimbuye, nawe yaje gutsinda igitego cya gatanu ikipe ya Paris Saint-Germain. Rwose ubona yuko imeze nkaho yamaze gukonfirma ko UEFA Champions League saison ya 2024-2025 iyegukanye ku mugaragaro, kuko ikipe ya International de Milano ntabwo ari kuza kwishyura ibitego 5 byose ku busa. Umukino warangiye ari 5 ku busa, maze ikipe yitwa Paris Saint-Germain itayegukana igikombe cya UEFA Champions League cya mbere mu mateka yayo. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba ikoza agahigo, kuko ikipe yitwa Olympique de Marseille yo mu gihugu n'ubundi naho cyo Ubufaransa bose bakina muri shampiyona yitwa Ligue 1 nizo zihanganye mu gihugu, kuko zose zifite UEFA Champions League imwe kuri imwe. Tukaba twavuga yuko ikipe rwose ya Paris Saint-Germain twayibwira congratulation kubera ibikorwa byiza, ndetse no kuba ikuyeho agasuzuguro k'ikipe yitwa Olympique de Marseille yo mu gihugu n'ubundi cyo mu Bufaransa, kubera byinshi cyane kubera yuko ikipe ya Paris Saint-Germain yari ifite ibikombe byinshi, ni nayo ifite ibikombe byinshi buriya muri shampiyona yabo. Ariko ikipe ya Olympique de Marseille yabaga iri hejuru cyane yiseka cyane ivuga ngo mwebwe ntacyo mwakoze, twe dufite UEFA Champions League, ese mwebwe WhatsApp mwebwe bite byanyu. Tubibutse ko ikipe ya Paris Saint-Germain ni ikipe yafonzwe cyangwa se yatangiye gukina mu mwaka w'1970 mu 1970 ku buryo rwose bugaragara nk'uko andi makipe yose nayo yinjiye mu gukina imikino, ariko iyi kipe nyine yatangiye ari ikipe ikishakisha, yatangiye nyine yishakisha, iza guhangana nyine muri Ligue 1 aho yakinye ibyiciro, aho ariko no mu cyiciro cya mbega kizwi cyane ni top division yo mu Bufaransa. Iyi kipe rero muri rusange imaze gutwara ibikombe bikomakomeye cyangwa se bizwi cyane, ibikombe 52. niyo kipe ndakeka ifite ibikombe byinshi cyane. Ni ikipe rwose bayitazira akazina kitwa La Parisienne cyangwa se La Rouge et Bleu, cyangwa se Red and Blue, ubwo ni ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'ubururu. Iyi Paris Saint-Germain mu magambo nyine arambuye, mu magambo ahinnye cyangwa se abbreviation ni PSG, mu magambo arambuye akaba ari Paris Saint-Germain.
ni ikipe imaze imyaka 54 yose. Tukaba twababwira yuko ikipe ya Paris Saint-Germain buriya stade yayo yitwa la Parc des Princes, ni ikibuga gishobora kwakira abantu 48 n'abantu 229 bicaye neza cyane. Ikindi kandi ba nyirayo ni abanyakatari aho bashoramo 87.5%. Ubwo twumvikanisha nyine yuko ikipe ifetwe cyane rwose n'abanyakatari. Abanyakatari bafite amafaranga, abanyakatari batera inkunga mu makipe akomakomeye. Iyi kipe perezida wayo bamwita Nasser El Khelaifi, umutoza warayitwaye UEFA Champions League. Ni umutoza w'umunyespanyol wakiniye Espagne, wabaye umunyabigwi, bamwita Luis Enrique cyangwa se Luis Enrique. Shampiyona yo rwose yo bakina bayita Ligue 1. So twakwishimira yuko nyine ikipe itwaye UEFA Champions League nk'abanyarwanda cyane, na perezida Paul Kagame yabyanditse ku mbuga ze nkoranyambaga, aho yashimiye iyi kipe ya Paris Saint-Germain kuba yegukanye iki gikombe cya UEFA Champions League mu mateka. Ikaba ari n'ishema ku banyarwanda twese kuba ikipe wenda dufatanya mu bikorwa byateza imbere ishoramari ndetse no bufatanye mu bikorwa bya Visit Rwanda. Ni ibintu byiza cyane, twaba twabyishimira twese nk'abanyarwanda, nubwo utabafana Paris Saint-Germain ariko wenda wanakubahira kariya karangantego kari ku kuboko kwabo ndetse no mu mugongo kanditseho Visit Rwanda. Tukaba twashimira abantu mwese mwadukurikiranye kuva twatangira ino nkuru kugeza tuyisoje. Icyo nabasaba nanjye nkabasaba inkunga zanyu ni ukuba mwakora subscribe. Abakoresha YouTube nitwa Bades Tiger Official, abakoresha TikTok mugakora follow, naho nitwa Bades Tiger Official. Naho ubutaha mu bindi biganiro ngomba mbashyikiriza buri munsi. Mukomeze kugubwa neza kandi mugire weekend nziza. Nitwa Bades Tiger Official.